Kani gade ke Pati CTV. Kini kide ki arngot kirang ba ki ba nakasnong khandau so bakan top yu ba Holland kharwar ba du ba slick shooting ki balawan ki ushakani ganong ba shilong hapo ka jelam jong gidkhon ka new trap youth council ban pen pau pathai ya ka jingle don bor jong waipat urang ba nak ju ka snong ka bakishong kisa habakran ha kinong pathai khobor ne kasngi ka khatsan trek ujemang ha shilong press club kini kirang ba kilayathu ba kilarep laryang ha ka jaka jong ki nadu usnam arjar san saneng klam kanu ka jing penthon Henry kendet kensan house nam arja khan reo balala uba Barnabas lingdo ulawan kam Trai yakini ki jaka rap jongki bat pendek ru yaki life hujat bakin sange rap no hakani ki jaka jongki hadin baki dekhot jong new trap youth council kila jurep yaki duler jaka jongki ni ki arngot kirang ba kila baki de ki kot ki ba pinsisha baki ne kirang ba kilong Trai halor ka jaka jongki kumta nakalyang jongki ru kilas dang tuklar halor ka ni ki jing penibor jong ba Barnabas lingdo Nakalyang ke HYC kala kentu yu Barnabas lingdo bansangnya no gajing pendek yakini kirang ba bar kila berngamru balada udang peteng yang ni gajing pendek ke HYC kan wa daki wepat kilat klenti banyarap yakini ki arngot kirang ba Nakalyang ke kaseng namata kumka banpe namata ka bahagam yat jongka in maksalang ba jongka thanyi jongka harai nongtung impression an voice gajing yasum ne banpe indrai nakalyang jong Kami sekemat. Mereka ni ka pausai hiba ni ubriu ulah suban belum Jubor ya ka jaka cuki. Je bat nakalian gaseng ru ikan tu yung ni ubriu pa. Haba umnut ben ni sekemat. Tinane sekemat ru dehi ban pini Jubor haba gam dehi hak hi jeng ban nakalian gaseng ru ka kesim ye kilenti Apas dang dah kebanyakan esok indrai nakalian jeng kemudian te nang desa kemat ingkua bang dia beriu unwan ban pentut ya ka rep karian jeng kini arti ki Longïing de ban wan sukam Jubor ya ketika jaka baga kadai hak jongki Kani gade ke Pati CTV.